से पार्टी पुनमकी और माई इमुंगी और माई सागे की क्लाप अमकी लुप अमकी मकी मनुंग दलीब थमुइदगी करी तौगदगी करी शेमसिगे हाइबने चिंगमा माई इंटेंशन माई वखन चिंगबा खोटपा एम एंड ऑब्जेक्ट पुनमुतो मधु तसेंगने चेउन फोंदोकपदु मैनिफेस्टो हैने लौये मणिपुर की इशू दा हजिक पॉलिटिकल पार्टी से मेनली हजिक लेरिब से बीजेपी का कांग्रेस कनी अयाम्बा मखोय अनी सिनी होय कांग्रेस ने कुइन हौरपनिना मपांगपुगी डायनेस्टी गी और परिवार बात हाइबगा सु लई खोली अदुमाने जो उबसो फंगनी इवन जवाहरलाल नेहरू चे कुनमंगा प्राइम मिनिस्टर और मंगा मतंग लाखपसी पुंगलान लांदे बीजेपी ने चार्ज तो बदा परिवार बात और का डायनेस्टी की रूल नि हाइने तो खोपा अदुना मोय मोय हाइबगा लोन चपस चुम अदु एनीवे यम शॉर्ट ना हाइबदा कंटेक्स्ट मतम से लेतबनिना ngasi all india congress committee gi manifesto thok pasiga manipur ge present ge burning issue siga akoi yam expect or mani manipur se kar mane tang dolita na lehngani manipur se kar mane santi da koi thamgani congress na yam na phajabo step mayam lokhulaga even bjp bu makhoi na public te pelalaga anuba sarkar form to bu ngangwedra adugumba step mayam lokhulakpa adu ma khongdang le changkadrai na khoyam asa toromane unfortunately हजी पिरीब अखोने सुम मयाम उब कोपदे येंगबदा पब्लिक मणिपुर दे लेबा कोई यामना नुवाइतब आई बीजेपी सुनते कांग्रेस सुनते ओनली सिंपली ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव माय ओन राइट टू एक्सरसाइज माय फ्रेंचाइज एज पर माय चॉइस अदुतनी अखोने पामे से कांग्रेस अखोई यमीनी बीजेपी से अखोई यमीनी मणिपुर के तमक व्हाई नॉट यू मूव सेपरेट डिमांड्स एंड अप्रोच हैवसिन दिल्ली द नोंग तारगा मणिपुर द शतिन खनबगी भाप त तोबुदमाइन तौगनु बीजेपी खंगदे कांग्रेस खंगदे अदु ngasiगी ओनली नि कांग्रेस की ऑल इंडिया हाइब तारदी मसे यादे बीजेपी की माय मैनिफेस्टो से मखन मखन स्टेट की तोंगाली मफम स्टेट की माय हवानु से तोंगाली मफम स्टेट की चक्चा लक्चा फिजे चकचत लोइना अंगकपनी इंडिया हाइब से दिस इज अ मिनी वर्ल्ड the my culture religions custom costume convention tongam tongla leiba ngaktani akone pamambadi like akoi pami this is a whole political war ni kisu kaide thini chene to ba amana ama ngam the people's choice the karmain to amana pairaga amana paiba khotpa ase pami khoi alternate se pami alternate administrations means अखोना पामबसने के नते बीजेपी तौर से मतिक चादरे अखोना पप तबक सी तौगुनी मणिपुर से अखोनी सी इंसेंटिव पीगनी मणिपुर तमक अखोनी सी तौगुनी मणिपुर की सिको मांग अखोने थाना च मणिपुर नम स्वत होरे मणिपुर से शांति पुरकनी नकन पुरंग तो तैशन अखोने होने गनी मणिपुर दमी लेगी दे खुद नुंगाइते मयम पुन खुदुंग चाद अखोने लोने पीगनी इफ कांग्रेस कम्स इनटू पावर हाइब वकन मयम से अखोने एनकरेज तौबा मसे बीजेपी मचे कांग्रेस वानते अलोन other parties too even BJP shu amol shu masigu wahi da ko the inspiration akoi da thawai chang ja ko kanghalan ba akoi da awana purum se kahullaga makoi na akoi bu shor hon ba jabagi oxygen da pibi ba adu mo ko expect taw adu ngasi akoi nu uri be se che di udri adu some media da some mache thawa da uba ko pa tori purum ka se tawa da to remove present government of elected gumba kariguma makoi na power the lakpa khotpa tarabad under what conditions and how the congress AICC na asuma manifesto makun are you enemy of manipur any government pansano suppose congress na ngasi administration da lowga manipur government paloma should the BJP utter this such kind of unbecoming or despicable and obnoxious behavior of the word a popular government India manungda leiri mayam shigi khoklu digu leitabo khotbu nuai tabo sirto panbi khopi da haibir badiam nungai gidabni should a personal attack or koi BJP ga kanuga koi Congress ka should moi gi party ani gi war da ta no as per the koi Indian constitution there is no such word called that BJP is enemy of Congress there is no such another word called that the Congress is enemy for BJP nothing every citizen has his or her right to choose any party and he or she can exercise the franchise anyone anywhere any parts of the world the postal to no bathanari corner
अदुगा पालिबा सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट से लोकथोक नंबर होने गनी लोकथोक मंगोद मतिक चाना कोई ये करी तो बुझा अदुगी लोकथोक मीन्स मंगोद इट इज अ पनिशमेंट हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव असिना को नंगेरिश are you in a army general or are you going to coup the government or you are going to the handcuff the chief minister or throw him out in the jail like in Myanmar, like in the Pakistan or like in some other countries. Other questions makan lay. Mashu statements I feel this is a very premature over. Congress party should not have uttered and should not have highlighted such kind of a silly word which we do not expect at all, because you have occupied your highest chair for more than 30-40 years. You were matured enough what you are supposed to utter, what you are not supposed to utter. Chi yamun khangam tui adu nakoi gidar akune ikai kunuba utpa oleram masar ko de yamna handakire. By saying this, I am not a BJP. Who is BJP? We want only a chief minister. We want only the government. Underground the memu sinjir latun overground the log moina administration pai the government pai was they are our government. Okay, tamutir all are same. Adu high punamak reconciliations ki tamakta commission for administrative settlement. What kind of administrative settlement? Do you want that Manipur say in that have you forgotten Congress? Manipur was an independent country, like many other states, or like many other countries in the world. It is you all people. Somehow or other you could maneuver it, or somehow or other you could influence our late king. So we were ought to shake hand with you. क्या आप भूल गए कांग्रेस? कांग्रेस के ऊपर हमारा मान इज्जत बहुत ही है, लेकिन आप लोगों की ये सब छोटी मोटी बातों से हमारे दिल में काफी ठेस पहुंचते हैं. We are not happy. You say that this is your drama, but why you are ruining yourself? This language could have been interpreted in a very proper way. ये तो आपने नहीं की. नुवाइते इन्होंने तोड़ी बस मशीदी ताब नुवाइते. ये BJP support से नते. I speak always against the BJP too, including the head of the government. When he does wrong, I always speak against him. When he does good, why should I not appreciate him? He is a popular chief minister or in India. He is doing excellently well. Adu nakoina mapu lokthopang amdre nakoina makoibu kanitobang amdre hairege hat atopal londa ngangoi da bolonda yamna thak nemba jam standard like the wahi de toba khotpa haibese noine separate administration ka haibese separate administration chu natte ne pura independent bi thokro ne India de nakoina चीन को की जोगी तो अदुके मन नुंशी बीबो की ताबो की नकोई ने मैनिफेस्टो फोंग बदी नो लोग थोगा कोई लाग नो इंडिपेंडेंट पी करने ने हाइदो remember Congress, we have high regard, high respect. There were many good Congress के prime ministers लेर में नरसिम्हा राव कोई का मतम दकम. It was really nice and that was we got justice. People love him, people respect him. अदु हेत असुमाइन तो ना कांग्रेस की क्वाइदी we are the political satrap. क्वाइदी का चौबनी अकुन हाइड का लोनी यागनी कोकन हाइदो अदुदी इशाग नसागे खोंग द नसाना थांगने जंजन बनी कांग्रेस तो भी गनो जारबदी मणिपुर कांग्रेस ना I have an appeal to you. Manipur the application oibasindo you follow it, you come out one statement that masi all India के तोड़ी बमनुंग से which is not applicable. We are going to issue another one and which is applicable we will accept it. Hai why से मुझे पुथरों नतर बदे न कोई situations और न कोई ये momentum लेरंबा कांग्रेस की फजबल लेबा. I appreciate Congress. You are in a very in a very proper way. Na koi candidates and high so also BJP issue much drama se jam jengmun waigi dori jani. Adu because of this koi kanugi tamakta koi manifesto se na kayam kaire kya hai beda punkai kaire no ST was mentioned akoi na pambadi no akoi ye fem gi akoi ye mayam gi FMR gi maram dise karim ta pandugum se tawi adigi mayam chathok chashin kari tobar Congress will compensate or pause that is okay. This is the no Hyderabad se koi khangi final solution of Naga group nahi matam digi hobani chehi kya changre 50-60 years changre adu chehi cha mukchani mutung damu oigidur oiridorira these are all cover up or these are all some item koi angang the moithem to bugumna
मदुदी कोई नुआइते नुपा थोबा ताबदे तौगदब थबकदु मयाम appreciate तौगदबदो अदुता solid वेना हाइबिगो don't divide Manipur and you cannot divide Manipur you are nobody Congress mind you All India Congress Manipur Congress se tabirang mune khalli the Manipur Congress should protest it or should request your head in Delhi sitting Sid Manipur dinam kai re nakoi position kai base tahun bigenu akoi nakoi ga BJP ga neck to neck noi lepi punam akoi fight tahuningi thang by to haibanate not by the war of words but in the kana dekhi me popularity the votes akoi yenningi anyone either BJP or Congress amana cards among for us everybody is same underground thoda go overground level vote le pujaman cards so he is our leader aduna Congress masenoi khandabu this is our appeal to you remaining part you have to face the consequences apapalai noine kare you are the gainer kahudre you should understand that no you lost a major chunk of your trust I mean within the people haiba masini aduna samna harbada yafasa mase Manipur dadi ai lagak thi haiba tai ai mase haina Congress to defame to buna chede akoina pamana Congress khangde BJP khangde any party akoi to all are same all are brothers all are elders all are our people Manipur lengak se kaidaba Manipur tamakta sotori punamak se shigri khokri miyoi singsi tamakta nuai taba saru phongdokpa makoi incentive ki tamak khanbiba lon tangdu latan lenambu ki will make an effort to appease the sentiments of the both sections ka haibina maba will see to it that the Manipur restore peace from all corner from all section of people ka kain hair madi yam harau jagdabne madu hair policy to remove present government if elected is it not too much on the part of the government the Congress or especially the Manipur Congress you are highly educated so many people are here but you are damaging your own image we have a high respect your candidate is yes he is coming up okay we respect him we want anybody out of 2-3 of you we want anybody Delhi Delhi atmosphere am kenny climatic conditions are kenny sajat laksa kenny chakcha laksa kenny just happen to be I say happen to be within the Indian Union oibanina our interest should be protected our interest should be looked into it not that I affiliate to the government of India or the AICC the lady mogana haibang ate phanek se cheriba agi nipido no nang sari setari yaroi nang akoi gi chandon mahutta sinduna ta thingidabni nang masina hindi ta ngang chekdam haiba adu mai imposition ge type ta nampu ta akoi hari soide yagani jadar noi Congress tantokni haiba wakan leibata Congress very sorry you will not be existing in Manipur khandapu please think over. It is a request to you, Congress, Manipur. Don't mind. We respect you and we admire you. Delhi is a different. Keep in mind, Manipur is a complete different. Our issue is very complex. And if not complicated, don't make it complicated. High issues I request of Jagi. Daluki Makata Tarakpada, a Ozasonam Laksaki, Ozasonam, Suresna, Yam Habigre, quite a maru is any party, BJP, or Congress, or any kind of party with winning version Manipur can Bazine number one priorities. She was the Moza, Ozasonam Laksaning is a Congress Kitty manifesto, Tole manifesto, the Pendaba, Prajana, Kanzara, Mayamama, Yoning Mayamama, York, Dubu, BJP, Wavada, Ozana, Karikari, Yaura Gadi, Hena Fagani Kali. Maru in Haita tung koin hayang wai pau long lasting peace and harmony Manipur zi wainaba chingtam lady ba purup kudima nusinanaba adugumba plan adugumba policy yauragadi praja mayam na hena nungai gani loinana hosijik chathari ba tangdu laita dari ba kanglup ani gi oiri ba firum masida athu matamda solution ama puthorok ba ngamba policy haita manifesto da yauragadi yamna nungai ramgadabani so matang sida Oza Sonamani, Oza Sonamani, huge experience labani, Kari manifestos, Yauragadi, Hosi Manipur, the lady, Pibamze, Parakani Hanakanbi. Manifesto I was saying Hajibuto, my party, my Magi Togutaba Pandam, Kari Togani, Karamai Togani, Prajamam, Apam Saru, Kana Nenaraka Toba, Mayam Gawa Punamuxus, Salt Toba, Ngamba, Tangdulitana, Tamba, Kotpa, Manipur integrity Nakpa.
integrity nga pa question does not arise in chimalam kanana pugudir ne kari pion gitigene asigu mangak na khotna mayam go chamne na hona ba khotpa masiyam darkar le akuje thoi punuma sing ngasi gi chin kuki jogi terrorist group or ate group na separation or akoi gi union territory kari kari tali kholi betor be se kaino akoi lengak sing pubiram mayam sing sina yamna shon ba manipur thugai bedi meti ne thugai bane khandi jebu chief minister ay mapuram mase kanana puram ge meti haiba community duna but remember Manipur have say we consist of 35 communities, major community. Ako miyam pulligani. Ado majority chief minister orambasu metay so-called metay ngaktani. Apabat torome you people na koi the credit goes. Lepakte irang tholiba na koi na nasa gi interest nasa gi tarmama tarmani tarm ohum chothan ba tawbada amo jana ba chatpa masa khwaidagi metini ki bese kene mo ahing ni tumdi kanabu ki ge habda chingi chinau sing ichamcham mi sing shi moigi maming je tabada pugi de ki bum to imitation shagmai de gari se tongol ki tanja da imitation shor honde karai chakar ge koi nongsha mitei mayam nalinji leriga nagaland gumma mizoram gumma te state ta koi tabuk to minasi tarum punamak why you are so scared why you are so afraid kana umching ay mana madu to utara di mase wakar kaniko khare jaba khare hi indoksi khare tausi ko di yaro them ga chain khare kan dara no di jabne mite haibe wakan sigata to but masagi khare kuina leiba khare kuni sum mana pairum ba mai gi chukli du dum paini sum leinu hona bada ngasagi lam maming he onto pai he yaba gumba sabna gi subdivision amdi amo ye transfer tho he to honba honuba amo he to mase pali balenga ki makok chief minister na koina no toning bata to badi mase shoi bani phatta badi ching mi nate mete gi leader na koini aisha ne mete yama or basai si ikai ne na koi naming panbada because you were selfish because you are a headless chicken na kok jog da ba koi jien makok ka thal ga thamba noi mamang da palama chief minister yamna leine tungi tumakta khang da ba nangi nasagi nangi nachagi nasugi family gi MLA gi minister kabagi ade khudong chawal loba ai khudong chawal loba ai sagi loba ai area de ne kahorga ai langal loire haibe thamoi pikpa kuhadli ba hangoi nakoi ni shohil mani ne shori pram 1960 nakoi ne kai tormi manipur da koi ondho mi ba koi siru tribe se ko lejer ma koi noni jalam do noni yadde mamangi shame su tobiram de haji paliba shame su tawde matung da lakadu bimiti shame tawroi why because you people I said that you people na koi mamiyo na lenga ki makok pubudi na koi kiwedigi shingi tamthiba sing ngasi foreigners by extremists sing la to budidi no janaba so called reconciliation taishan naba masi mukoi janaba chatpa to akoi ne achumba sabak higher possible tribes ipai pu kari no koi kari waramge you people I said that you former chief minister present one or future one I say you people nakoi napa napu kari waramge ipai pu kari waramge akoi British to suit type akoi pullaga akoi scotch whiskey purga thakpa akoi madu sagi warambo natte akoi su lengti salami akoi se schedule type on akoi chalam mani nakoi na higher caste upper caste super caste and khongban kandar jiba nakoi na dumani administration to budi punchai kai dinga shi to bute ngasi noi ahing ne noi chin ko gi jogi noi la kadre noi tumam ngam moito mun nongal kari har kadi noi shor hon ngamdri ne adige mun nagai group na kai tork noi mu kiwe shor hon ngam why nafam thado nei mamang to pun ne pung mangal mani no ko manang de chief minister ne he thinks only for moirang thobal de ne thobal de khan mani adigi alimuddin torumne ha matri he was a good man adigi muk haji palibus ha lingak sina khar chain mo ko pakha to ko pato ikoli aduk jamna mako aduk jamna lepak pitrab macha civil solution ama noina propungam drabasu you hold the settle control it aman hai adu jagani aman hai adu jagani adu jagadan you have become a yes man togunum masin nungdung le matagunu akoi machine marakta mukshan abadi akoi mutpane why you cannot praise any community if it is a right you are a government
ai hoji government gi wanati hoji government su yamna thajana tawrubadi yamna luna tawrubadi gi mathata kakhalakna tawriba do sani ma kai be tawruba nati paliba lengakna manungi macha masu asoibe who does not commit mistake we commit 100 mistake any chief minister he will commit 100,000 mistake mayam gi tamakta afaw tawak tawbada adu haina amagi asomdu akoi mem luina akoi mem mangudu nung lang sira natra mai makhong se pare ga akoi chingdhar ga ai mo phamno tawsira masai political ge game ni khoni hai chum but this is not the right moment to pull leg of somebody anyone let it be the BJP let it be Mr. Biren or let it be Mr. so and so I am not bothered Manipur consider at this juncture every section of people every honorable MLAs or every citizen you should come together under one umbrella and fight for the justice manamdi toning mata togani or hainin mata haigani haidana moine tobuta yai haidna tobuta rakpadi akoi kadai legedege apna desh mein humko pradesh banana chahi tari nipan mamang di aina haijarakpado ngasi di khara khara mangum di tawine ko nakon hindi ngangno hindi ngangdira kudi dimapur chele kari ngangudori Delhi chele kari ngangudi mene hindi ngangdu akoi MP mem thawsungdo machin tu sel lalle do akoi hindi akoi ngangba hite tumen nakoi ligido moin to di chumine achum bahai se noi waru su kai toge you put me behind the bar 1 year you put me but what do you gain it nothing but you are wrong aman nungdum longnagelo at this juncture Bharat Sarkar nang ngang ngata jagne mte present sarkar se ai mache question toge Manipuri tamakta scheduled tribe ki demand mase todru jab we will be after the government masige or either Amit Shah or Mr. Narendra Modi khun nimit thado lal living se todru se akoi government na tahondabani you are scared you have na akoi noi am kibutagi noi forward todribani why adun tapur miti hat panatro am I wrong definitely not but government you are wrong mitigi leader na khuna hatok pani mitigi tamut ategi na tamai mi phai haisuna ategi tamut pokpi de pishan ba bobi de moin haiba purmat to lone to ba akoi ki for birth right hingba tamakta tanma tamut bo to bungam the government you are wrong absolutely you have committed wrong but we people we don't like st demand to drabadi we are after you any government adu khoje congress ki mai gi piri bi khulbe disi mai gi manifesto ni BJP so ne counter to kini machi it may be an advantage for BJP or it may be something could get damaged on the part of Congress but then moina khanya let us not go in the political parties moi the political satrap achobu ngaktani mani khoi karim ta khangde manipur tang do leita thamu chingi da any Kuki or any Tangkul, any Bengali, any Meitei, any Muslim, we are all one. Rule is only one. We are all one. Under this umbrella, let the government allow to function it. Misham Khanai, Misham Khanai, Togolo. But the scheduled tribe demand committee, Taliban scheduled tribe, be forwarded to the government of India. We will be after you. Hi, Bisham Thamjigesh. Question Thamjagi, Oza, can Manipur ki praja kanglup khara haitare kanglup mi yamne koi hainari baje je koi topic sigi wang mona chala haitare ko oja yamna chumbo wafam ju ori praja mayam haidi miyam kanglup mayam haitare koi BJP ju pamdre Congress ju pamdre haidi Congress saka ju pamdre BJP hu ju palim lenga ki ju pamdre amata pamdre na haiba kanglup miyam mayam tholaiba masi tholai je kari maram na hai matam di Manipur do oile iba fibam tangdu lai tarakri ba gyan men tarakri ba sina oigadori bra ozagi ba mota masi regional party rom do ina chapna phagadori bra kari ozagi kari mole sa matang sa mi amna congress ka BJP pamri je mi me ngauri she pali bulenga punma se mayam se khar khara uchai ga thambagum mamang di sum tor posum thajaba saru ka se watpa people confidence akoi gi leitaba masini khwaidi lubaiba Ahamadiri Pagata Torpa. If you BJP the Pamak Tribaka Horisha, Ashisha Monito was a pelak tabasam namtak to Bakar Jorokra Chingan Lakpa. The transparency of Wahima. Tamoin Senatoba. Tamoin Shaka Waluba, Kari Hengen, that Shoibra, Kadadi show you others of Waki Kandi Kunin with the Kali. Otherwise, told you Matang government sin within Nairo. Government must solve the problems solved to present government solved to the next election like the Tobata, Matlopata, but Matamka on the Gyanamataroi. Home which among the Matamkra Pigishi,
for rectification akhoi na pamasini sini tawrei ba khoi chin kuki jo akhoi de attack tawrei ba mi sing se chumusi mi cham natte makoi se tamthi ba min honabangam daba prithibi da even Israel daba makoi bu kawdaga soldier dom sijinari moisam tamthi mi mani makoi se makong mari pando makong ni pando pungkhen khena dogum tawi aduna mo moine mi se pungha ta hat da moine karim ta hangoi diri se ado it's a people's choice chumnai ne ta pamde election se mi malok tho khoto haine to bune te jamun khan ga dabni haji kanano ko tha ka dur MP se mang MP oigren mana to bang ngam along number nate 542 MP lady bani mai mate ta government lady bani angak padap asipun mase tawgudur base present government ga BJP ne government sigal lerega sigi mana congress ki MP karo example mana kare hande to mani umkha to bujaroi present government state government ga so mari leni to bujate or ko BJP ti karo or ama or ko independent ama karo anyone kar basu present government ka mari mata nakshan to bujate central government ga su approach pajat bujate nakan nani makta mana phajana balance thamaga made pukhur ke dumni high ge dumni chain ge dumni nong ge dumni eta MP or in high pro no government of India na parliament na tagno there is no such mandatory there is no such law maramdi there is several procedures akoi ngal pamase minute manga tara punghaim tung akoi gi any demands genuine demands pon akoi gi thamba khotpa matam pibiu kopiu madu gi government na madu as per the procedure ge tamakta house ta madu record togani loina madu type to ko complete loni jendoro ki ni genuine be pon madu loina madu action loin lokalakani adugumba akoi naha akoi pami yes haji lepi pon loin naha ngata I support it I support it. Ishon na tabi chahi umbu gumata kanam na tabi ganu haidana kanam mo jam warori yan mapunsi 80 90 years tagi MP oning baga minister onu yam yauri moi khalak tabi di ishon na pai adubo Congress ka sanu akoi BJP ka sanu any independent ka sanu RPI more ka sanu kanam kai anyone who can deliver goods who really can fight in the tooth and nail haibado chumna MP ka khre ai unomi la pa thong lu jun le yen to bu madu MP di madu di ka han da bana phai adu masim tai thamjage chumi so ozan habi yam phase hojik tholai ba candidate sing hai tare maroi na tholai independent yauna manipur bu nusijaba manipur bu kal lage haraga tholok pangakni loina phai mastage da prajana afaba ma khanbi daga khanbi hai bane ba masai hai ngai te loin phai ba ozai sida oza marak than hai te khoi topic ki wang mudi orai matam leibe oza da matam last am tang jarong ge oza hojik se khoi lan je cookie na lan nong mai kapak pose lep khare tumi na lai khare ado masi vote loiraga khoi MP gi tani pan super lok sabha election je loiraga amuk nong mai kapak ka dori bra kapo idur bra na ta dum lotion gi dori bra sa matang da oza gi oiba kari wakhalon lai lotion lo Mulasilla haji tawri base aina sum ayi speculation ne Bharat Sarkar ne jam munni jingbu jana khoi ngang ise karino kar matam da phasi ge kar matam da masibu ada Supreme Court ta kaurga ma se jail de thamsira phal la tawsi moi yam jingbu jani yengi jiu yengi de to achum de hai ge tahul bi irang tholi se Bharat Sarkar nomai ka pa lefandri se Bharat Sarkar hojik lepon lishu Bharat Sarkar kariguna haibert adi propai pige law haibe se three kanagi Indian ke penal court or criminal procedure court or the Indian Evidence Act lady pune magsa hana Jammu Kashmir de tongana lermi section di mani moine JNK harga tongana adu hite 370 lo to kidigi chak mana loine lo samanare mokole tawri bese phare Manipur da lepak ningba naharon mayam jauri India ki government ki law then outlawed people like okay that is your language okay yai ka kaim de kai de moi bu de pha ba court pa surrender tohon ba court pa Delhi ta pudna court na toba court pa lot of drama Delhi ba miyosing eta committee ki hek or ko tan Bharat ki sarkar se na miyeng se na ta ba mo ne hi yom phajalu ko cholu to ba ya da pudna da tam adu to ada mi bu wari sana se na ko thoga tawruga me home part of Delhi the Punchaki wives. This is absolutely unwanted. The suspension of operation the Sathir Miyoi, they are not the Indian citizens, they are immigrants, illegally lakpa. Underground or sort of terrorists mayam sing no mai pura laga suspension operation ki agreement the tripartite talk yoshu bi dongnam Bharat Sarkar suspension of operation के dreaded criminal के group अमा मणिपुर सरकार अहुम सिने मानरगा
certain my conditions the agreement ama leiri bane adi manungda yamna mayeksin ama iri akoi loini jari no akoi da stipend piba khotpa 6000 10000 12000 thada khotpa piba akoi kmd chappa yadaba khotpa permission lo chappa khotpa nomai puraga mapan thokpa yadaba akoi mapan thokpa tarasu akoi gi leriba government of india mi leriduga manaraga moide permission lo chappa so on so akoi karimta akoi langma khotpa toroi hairaga karamang tong this 2300 millising aniga chahumda पाइल लिबन नोमई पुन मग थुगाइरे का बॉक्स तक लौथोग तौरग मी मैम हाललिबा ngasi बौसिगा हाललिबा से भारत सरकार क्या आप इसको क्या आप समझेंगे कि बिल्कुल न्याय दे रहे हैं आप क्या बिल्कुल जायज समझ रहे हैं आप इज दैट द राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं मकोइना तहुनबदगी भारत सरकार ने थिंगदबदगी मकोइ फादबदगी तगुनु हाइदबदगी मकोइना तहुल्लगा अकोइ मी मैम से हातोन बने कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यू डिनाई आप में दम है कि नहीं हम उनको नहीं पकड़ेंगे ठीक है छोड़ दिए अपने खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं शीरीब विक्टिम देखो ngakani अदुदि कनानो लालिबसे मसे कनानो चुम्बिबसे पब्लिक में मकोइ खंगदरने Manipur government khangi bani ko everything now adum du 355 article pisal man wangang bu yadre to mina leria adu tohli be punima se अगर चाहे भारत सरकार 1 घंटे में आप इसको मणिपुर को शांति ला सकते हैं लेकिन लगता है कि अब बिल्कुल नहीं चाहते आपका क्या इरादा है ये तो नहीं मालूम आप बहुत गंभीर चिंता करते होंगे मणिपुर को 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा करेंगे यही है कि आपको उम्मीद है ये कभी होने नहीं देंगे भारत सरकार कजोर से बदो अकोई में थोल लोय अति करी तमक तो नंगसी सस्पेंशन ऑपरेशन द लेब ड्रेडेड क्रिमिनल्स मैम सिंचना नोमई कप हातो लिब अकोई कने के अकोई टेलीस्कोप को किलोमीटर अमा मखाई दिगी तव कफल खोन हल लगा अकोई न जोत पुरग लो उगे चलुबा सिंग चलुगे चप थांग पुरग सिंग चरगी चप हातो लो कना हातो ले भारत सरकार अभी हो तो फिर हमें क्या कार्य अदुदी मिति मैम मणिपुर दले प्रजा मैम मिति नते प्रजा मैम का करी तो हम अदो को मैं अपना बतावा अदो तोली पुन में से नोमई का पले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इशारा से काफी समझते है दो न के लिप को है इलेक्शन से लोगी सुनो है इलेक्शन लोरी मोय हम तो लके नहीं अदुना म कोई ने तहोन मने मोय ने तोगे है बदे थिंगबंग ngami any matam da any moment da ngami अदु मकोइना मसई मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी है ना है दो अदुनी मोइन ग्रुप ने तौड़े बसे आई एम नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन आप जो कर रहे हैं इसके कुकीर्ति या सुकीर्ति दुनिया भर के लोग देख रहे हैं दुनिया मी पुल लोन उबु फंगिदो कसुले तो ग्रुप सुंसियो मरम दुनिया तो होते तो बनी नकोने मोइते करी इंसेंटिव पी के दोरी नकोने मणिपुर थुगाने बनोने मधु में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी की प्लान तौड़ीरा ये तो कभी सपना में मत सोचिए हम तैयार नहीं होंगे आखिरी खून तक मणिपुर की इंटीग्रिटी हम रखेंगे भारत सरकार में ज्ञानता भी हो